Mlangeni ungachazela umlaleli ukuthi uhambe kanjani umsebenzi lomkhulu wekukhumbula ke Prophet Gcina kaMthethwa naye lobe kakhona kulomzabalazo. Nawu nkosiyami lesingakusho nje kubonge kakhulu eMaswatini akithi la khona la eSouth Africa kanye nalamanye lasuke khona ekhaya letile kutovalelisa lelichawe lethu lichawe lawe eMaswati leli ngiprophet Gcina Dlamini komthethwa Mthethwa Nyamboze. Sibonge kakhulu ukuthi bonke kuhambe kahle kakhulu izolo. Prophet GR Joshua sakhona ukuthi simhambise ngelisiko lethu lapho bekuyi celebration khona lenhle lapha eKhosathu House njalo kubesolo simemetela. I-attendance beyinhle kakhulu ema-political parties nalamanye atitinye emhlangano bebakhona ukuthi bakhulume badudude umndeni wakaMthethwa baphindze futhi bakhone ukusiniketa dologcina ukuthi lembi yenkululeko eSwatini siyichube emlangeni. Ngasho nje ukuthi iKhosathu beyikhona yakhona ukuthi ikhulume iSPLM, iCommunist Party of Swaziland, iSwalimo, iPhudemo, lethu sonke kanye ke nediaspora ngabase ngibasho bongana la yona SSN lebe sibambisene nayo ku hostel omsebenzi. Sibonge kakhulu kanye ke nefamily ke bakhulumile labe bakhulumela ema siblings ukusho sibobo siswakhe olabatalwa naye kanye naye futhi make Mthethwa simvile lamagagula akhuluma atibongela kakhulu kiwo eMaswati sithi cha siyabonga kakhulu Maswati akithi nakusasa kulomunye sente njalo ngoba uma munye wethu asangasekho emhlabeni kanzi uyibambile insika uchubekile nemsebenzi kufanele ukuthi siMaswati sihlangane sikwathi ukuthi simhambise ngendlela nangelisiko lethu thina lesifuna inkululeko Mlangeni. Mlangeni ngiba ngathi lapho ke kunanandipha angathi ke nandipha siyasimbona into umsebenzi lomkhulu kodwa ke sengida ukhuluma la moyeni ukuthi wathi utangosela kunjani Mlangeni lapho Ngiyaphila Nkosi njani wena sisele Maswati lamali ngathi senidla sigodi lapho nosanotwa lapho Mlangeni Maswati lamahle kunandipho akaDlamini ke lona lotawukhuluma manje lawa active lapha ku-United eSwatini diaspora ngitsatse wethu Mlangeni ungavusela eMaswatini nekusike unjani umsebenzi nakukhona ke lokunye lokungaba lusito lenikucelako sengivele ngikufakile ke emoyeni. Sivusele Maswati lamahle sivusele Maswati akithi. On behalf of the United Eswatini Diaspora ne-SSN, siyabonga kuMaswati la South Africa. Siyabonga kakhulu for support. Attendance was so amazing. Bantu bakithi balibonisile uthando labanalo for Prophet GR Joshua. Siyabonga kakhulu kuchubeke lo moya wekubumbana newehlangana sibe munye. All the democratic formations la represented in South Africa bekakhona aphelela thumele ma representatives and sibonga kakhulu kuma alliances in South Africa that were there, especially Khosathu, Bonehau, ANC, and all of them. Siyabonga kakhulu ukuthi babe nathi nje Nkosi. Ingabe Mlangeni njena so ushamba kanya United Eswatini Diaspora siyasibona isita eMaswati lamanye lasaphuma ngesemagundwane lamanye lavalelwe ngekhathi ejele manje sekufuneka ibail nasi ke sive nyalo sokukhulumisana naso yini lo ngakucela khona ke sivene ukuthi ke labo labafuna kusita bangasitini ke babe basite eMaswati bangenda kanjani. Ngiyabonga Nkosi to bring that up. Ngiyabonga kakhulu. I-United Eswatini Diaspora iyalumukela kakhulu lisito siyabonga futhi kulaba benathi. Sibonga sinjalo nje siyacela uthi lo monakalo mawenteka utfolela abanye sebaphumete emagundwane labanye sebalimele bese kuba lukhunyana ngoba ngeke sibalahle bantu bethu
basibabona ukuthi bayahlupheka siya esetame ukuthi sibatholele indzawo tekufihla inhloko akugcini ke ngalokufihla inhloko noma umfiseka itholile indzawo la ngathi ukhusele khona ke kufanele bese sewuyadla ke uyaphila njengabo bonke abantu siyalidzinga kakhulu usito leMaswati lafuna kuphosa litshe esivivaneni. We have an FNB account, a South African account, account number 629081693888. Cela kuyiphinza Nkosi. Account number FNB 629081693888. Nalothi ke Nkosi ude yena kwemasenjanyana siyalimukela kusito eMaswati siyatayalima lothi nje hawuyathi eniphathisele ligogogo lempuphu ekhumbini sitamukela naloko kukhulu kithi because lo msebenzi udzinga lokuthi noma sibambisene awukwazi ukuthi umuntu sowuhledi usafe kodwa udlane ngoba kufanele bachubeka baphile Maswati kithi lawa lekufanele ukuthi kusasa lenkululeko masiyithola sibuye nabo sithi lona walilwela live lakhe lomnye walilwela ngabhatata lomnye walilwela ngetransport kwabona lo msebenzi wa JR Joshua nje umprofeti wethu if it wasn't for la Maswati lanikele bo 100 rand bo 200 rand ngaba ukabi impumelelo siyabonga kakhulu kulaba sisitako lusito siyalwemukela futhi kakhulu siyalicela Ingabeke emlangeni songasho nenombolo lapho baye banisinze khona ngoba labanye bayawufuna ukuthi banitsinze kuthiwa naku la nginako ngala songasho ke inombolo bese uyavalelisa Nkosi. Ngiyabonga Nkosi siyatholakala ku number ya Comrade Nandipha 083 200 236 083 200 236